murabizi ibibazo biri hagati ya hoteli Marara ndetse n'abakoreyemo ubukwe byaje kugira gutya baranarega ubungubu ibyaha bikaba ari byinshi cyane, akaba ari cyo kintu tugiye kugenda tugarukaho. Hari ibyaha rero birenga 6 byose abakoreyemo ubukwe baregwa. Ni ukuvuga ngo ukuntu byaje kuba byagenda turaza kumanuka inkuru yose tuze kugenda ubikugarukiraho, ariko reka tubanze tukubwire bimwe mu byaha abakoreyemo ubukwe baregwa nubwo bagaragaje yuko bagataka mbere. Hoteli yo ivuga yuko ngo niba ari ngo niki uyu mugani bavuga gutya, ingwe ikurira umwana igahita ikurusha kuba yarakara. Hoteli yatunguwe no kubona abakoreyemo ubukwe barahise bajya aho ngaho bakitatsa bakavuga yuko ngo bahemukiwe, bakavuga yuko ngo ubukwe bwabo butagenze neza bitewe na hoteli. Ikindi bakavuga yuko ngo bakiriwe nabi cyane. Rero hari ibikubiye mu birego bimwe baregwa ari byo turi kuza kugenda tugarukaho. Ibi ni ikindi cyaha cya mbere. Ikirego cyatanzwe n'umunyamategeko w'iyi hoteli nyine n'ubundi arega Musemakweli ndetse na Bonete, abo ngabo akaba ari bo bageni. Ubu bukwe ikindi mutari mubuziho nuko ubu bukwe ngo bwari busubukuwe, ubundi bwakagombye kuba bwarabaye, n'ubundi abangaba bari babanye, bari basanzwe babana. Rero mu kubusubukura nibyo bagiye kubona imbwa yiruka, dore yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uyu Musemakweli ndetse na Bonete bararegwa gukangisha, gusebanya kugira ngo bitere igihombo iriya hoteli. Ibi ngibi turaza kugenda tubigarukaho mu magambo arambuye. Kandi nanone bararegwa gukoresha uburiganya kugira ngo bange kwishyura amafaranga babereyemo iyi hoteli. Ikindi cyaha baregwa ni ugusohoka muri hoteli batishyuye amafaranga cyangwa se batishyuye fagitire y'amafaranga angana na miliyoni 5,281,950 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngibi byose ni ingingo turi bugende tugarukaho. Rero ni ibintu bikomeye cyane kandi rurageretse hagati y'iyi hoteli ndetse n'abakoreyemo ubukwe. Tugiye kugenda tugarukaho hano kuri Wasamu TV Show. Icyo tugusaba gusa nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki, utazacikwa n'akaganiro na kamwe ka Wasamu TV Show, kubera yuko ibiganiro byacu biba byubaka kandi ari byiza binasesenguye. Reka tujyane muri ubu busesenguzi, nawe uraza kwandika muri comment ugire icyo utubwire. Uyu ni Wasamu muri kuvugana. Karibu rero mu bibera muri iyi hoteli ubundi ishashagirana iri mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Irashashagirana rwose, uyirebeye inyuma nawe uri kureba aya mafoto. Iyi ni hoteli rero benshi bavuga yuko ngo ari hoteli warebera imbere, ari warebera inyuma, ariko imbere utakifuza kuyireba bitewe na serivisi mbi itanga. Ibi ngibi amakuru yayo yandagaye ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'umuryango wa Bwanakweli na Musemakweli, not Bwanakweli, Musemakweli ndetse na Bonete bakoreyemo ubukwe. Ubu bukwe bukaza kuvuga yuko bwagenze nabi cyane bitewe na serivisi mbi z'iyi hoteli. Ibi ngibi biteye gute? Uraza gukomeza kugenda ubyumva. Byagenze gute rero muri iyi mihanda kugira ngo iyi hoteli yandagare? Bakoreyemo ubukwe kuva ku itariki 3 kugeza ku itariki 6, akaba ariho bari muri iyo hoteli bari kwitegura ubukwe ndetse bakanabukorera muri iyo hoteli, ariko bikaza kugaragara ko ngo bakiriwe nabi cyane. Rero byaje kugenda gute? Ni umukobwa umwe yaje kugira gutya yandika ku mbuga nkoranyambaga undi mugenzi wiwe amukorera mu ngata. Ubu bwari ubukwe bwari bwakagombye kuba muri 2020 ariko burashiftingwa buba muri 2025 bitewe n'icyorezo cya COVID-19. ngo hari n'ikindi gihe bigeze kwemeranya gukorera ubukwe muri iyi hoteli, ariko biza gupfa bitewe n'amafaranga makeya bari bafite. Iyi hoteli mu kuvuga ivuga yuko ngo abangaba ngo ari abatekamutwe, ngo bari bafite amafaranga makeya bagahora bagabanyisha ndetse bakanakangisha yuko bazasenya iyi hoteli. No kuva bayisenya mu buryo bw'izina, bakavuga yuko iyi hoteli ikora nabi bigatuma iyi hoteli itajya ibona abakiriya. Ni ubukwe rero bw'abantu bakomeye utajya kugira ngo umuntu yumvishe iki kiganiro bwa mbere. Hari ibindi biganiro twakoze bigendeye kuri iyi hoteli, ushaka wasubira inyuma ukabanza ukabyumva neza, ariko reka tuvuge kuri tugucire muri makeyi. Ubu ni ubukwe rero bw'abantu bakomeye cyane, kuko uyu witwa
Bonete arazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, arazwi cyane ndetse n'uyu mugabo wiwe yitwa Musemakweli arazwi cyane kuko afite ibikorwa byinshi cyane hano muri iki gihugu, abo abarizwa mu mipira y'amaguru, aho ari umumaneja ukomeye cyane. Rero arazwi cyane, muri kumva ko n'aba bamisi bose bari bagiyemo ni abantu bayobora imbuga nkoranyambaga kandi bavuga ari kijyana. Rero mu bazwi bari bitabiriye ubu bukwe harimo Isimbi Modern n'umugabo we, akaba Miss Rwanda wa 2020 ni Ishimwe Naome ndetse n'abavandimwe be bahuriye mu cyo bise ngo nimba ari Makenzi, ariko ni Makenzi, ndetse na Miss Muheto yarara ahangaha, ndetse na nyirasenge wabo, ubwo ni nyirasenge wabo ba Makenzi Janine Nosha, ndetse Miss Muheto twari twamuvuze, ndetse n'abandi barimo abakomeye cyane bavuga rikijyana. Rero abangaba ngo bakangishije ibirego bikomeye cyane, bakangisha ubushobozi bafite mu kuyobora imbuga nkoranyambaga ndetse no kwangiza amazina y'abantu. Ibi ngibi rero byagenze gute? Nyampinga w'u Rwanda 2020 Miss Nishimwe Naome yagize gutya, yandika ku mbuga nkoranyambaga aya magambo agira gutya agira ati, reka tuyasome twe kuvuga mu magambo yacu bwite kugira ngo umenye neza icyari cyabaye. Akire: dutewe agahinda n'ukuntu hari ibigo bimwe na bimwe bitanga serivisi mbi, ariko aho kwemera amakosa yabyo no gusaba imbabazi bigahitamo kugoreka inkuru, bigahindura ururimi kugira ngo birengere amakosa yabyo. Ntabwo yigize ameshoninga cyangwa se atangaze nyirizina icyo kigo icyari cyo. Nyuma yaho murumuna wa Uwera Bonete ari we mugeni wacu, n'ubundi wari umugeni muri kiriya gihe. Uwera Bonete witwa murumuna we witwa Josiane Queen nawe yashimangiye ibyo umuvandimwe wiwe yavuze, ni ukuvuga ni Ishimwe Naome, avuga yuko bakiriwe nabi cyane, noneho we anameshoninga amazina ya Chateau Lomalala, ni ukuvuga ngo avuga amazina y'iyo hoteli hari iherereye mu karere ka Karongi. Rero murabizi imbuga nkoranyambaga nyine ziri hano mu Rwanda, namwe murazizi ntago muzirengagije, kandi Wasamu TV show nayo ibikeneye amakuru twabisamiye hejuru tubivugaho. Ese icyo kigo ni ikihe? Gusa hano kuri Wasamu TV show icyo ukurikira ni icy'ukuri, ni kiba cyasesenguwe neza tutabogamye, kuko haba iyo hoteli nta numwe uduha amafaranga, ndetse haba nabo ngabo bakoreyemo ubukwe nta numwe uduha amafaranga, ahubwo tugira ngo tuvuge ikiri ukuri ni iki. Ku munsi wakurikiyeho rero bamaze kuvuga ibyo ngibyo, Musemakweli ndetse n'umugore we Uwera Bonete bahise bandika ibaruwa bamenyesha iyo hoteli ko igomba kubasubiza n'amafaranga. Chateau Lomalala rero abo ngabo ibita babihemu. Kubera iki ibita babihemu? Reka tugenda neza akantu ku kandi uraza kugenda usobanukirwa. Mu kiganiro rero n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bivugana n'ira hoteli, ndetse cyane cyane umuyobozi wayo witwa Muhizi Emmanuel yavuze ko rero ngo bababajwe cyane kandi batewe agahinda n'abakoreye ubukwe muri iyi hoteli, bavuga yuko bababaje cyane. Icyambere cyatumye abangaba bababaza, muri 2024 bumvikanye yuko ubu bukwe buzabera muri iyi hoteli, ariko biza kutamera neza, birangira icyemezo cyo gukora ubu bukwe muri iyi hoteli bakiretse. Ubuyobozi bw'iyi hoteli buvuga ko mu gihe cyo kugirana amasezerano ngo ntago bahabonetse, ariko muri Mata uyu mwaka n'ubundi wa 2025, ariko nyuma yaho baje kuboneka bagirana amasezerano, bagabanyirizwa amafaranga y'ibyumba. Ubundi iki cyumba cyo muri iyi hoteli kukiraramo nibura ni amadolari 270 ijoro rimwe. Kukiraramo ijoro rimwe ni amadolari 270. Rero bumvikanye ubufatanye ndetse no kugabanyirizwa bitewe n'uko byari ubukwe, bagera ku madolari 220 ku cyumba VIP cyo kurarwamo n'abageni. Kukiraramo ijoro rimwe gusa, rimwe ryonyine, nibura ni 1,000 cy'amadolari yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bakurikiye Wasamu TV show, reka tujyane neza muri iyi mibare. Kugira ngo urare mu cyumba kimwe kiri VIP cyo muri iyi hoteli Chateau Lomalala ni amadolari 1,000. Kuba nawe urebe mu manyarwanda uba hari rigeze ku cyane niba atari cyatatu, abantu babakire murabizi mureba. Twe ntago turahembwa ngo tumenye abyayo madolari, nituyamenya tuzabikubwira. Rero ngo baragabanyirijwe kugera kuri 700 kuri iki cyumba cy'aba VIP.
uyu muyobozi avuga yuko rero kwishyura ibyo byose ngo byagoranye cyane kandi ngo hagaragayemo poromosiyo, ariko nanone akongera akavuga yuko iyi hoteli yaje gushyiramo poromosiyo, indi poromosiyo y'abandi bageni bose bazifuza kugana iyi hoteli kubera yuko n'ubundi tugeze mu gihe cy'ubukwe kugira ngo bagabanyirizwe. Rero aba ngaba ngo bakomeze kwansisita bavuga yuko ngo nabo bagomba kongera kugabanyirizwa. Uri kumva, baragabanyirijwe kugira ngo bongere bagabanyirizwe nanone. Uri kumva, basabye kugabanyirizwa kabiri. Imakuru ayo mazi nkwe kugira ngo mbabwire iyi nkuru neza, baze kuyumva neza, tujyane no mu mibare, bumve ubuhemu bw'iyi hoteli, bumve ubuhemu bw'iyi hoteli, bumve n'ubuhemu bw'aba ngaba bakoze ubu bukwe, nabo bajaginge barebe koko ninde mubi, ninde mubi. Sori gato mbanze some ku mazi dukomeze n'inkuru. Amazi ni ubuzima, amazi ni ubuzima. Kadukomeze n'inkuru rero ukuntu bivuga. Hoteli ivuga ko bitwaje abo baribo kugira ngo bagabanyishe ibiciro cyangwa se bagabanyirizwe ibiciro. Urabizi ko kugabanyirizwa ibiciro ubundi n'uburenganzira bwa buri muntu, ariko aba ngabo bo bageretseho no gukabya, bitwaza abo baribo. Twakubwiye hejuru yuko iyi hoteli yaje kwinjira mu kindi cyiciro cyo kugabanyiriza abageni bose bazajya bakorera muri iyi hoteli. Turi kumva bahabwe igabanyirizwa, sibyo? Noneho aba ngaba bo wibuke ko mbere n'ubundi yuko bakora amasezerano yo gukorana bari baragize ute, bari baragabanyirijwe. Bongeye gusaba kugabanyirizwa kuri iyo poromosiyo yarije, nyamara amasezerano yaragize gute, yararangiye. Ati umuyobozi niwe bivuze, Uwera Bonete yiwe ubwe yatelefonye Dr Malala. Dr Malala nta nubwo ari umunyarwanda n'umushoramari, reka tumwifurize ibihe byiza aho ariho hose, ndetse tumubwira yuko azagaruka kongera agashora n'imari mu Rwanda. U Rwanda rwose ni rwiza, twizera yuko azarenganurwa rwose kandi hoteli yiwe igahabwa ubutabera bukwiye. Uyu Uwera Bonete yatelefonye Malala ubwe aho yari ari mu Bufaransa, amubwira ngo asa n'umukanga. Aya ni amagambo y'umuyobozi wa hoteli Emmanuel, twabigarutseho turagira ngo udacikwa, tugenda akantu ku kandi. Icyakozwe n'iki rero, kuba ko uyu nguyu yatewe ubwoba kandi yarahuze atanabimenyeshejwe, yahise abemerera kugabanywa cyangwa se kugabanyiriza, kongera kubagabanyiriza iki ibiciro, bagira 200 yonyine. Uri kumva ko bakuyeho amadolari 20 yose, ni amafaranga menshi kuri buri cyumba. Rero abatashye ubu bukwe na yahe mabi bakoze? Reka ibingibi tubivuge, tureke kubica ku ruhande, tunabivuge kandi nabo banabyumve, nta n'urundi rwango tubibafitiye, ahubwo bumve nabo amakosa bakoze. Umuyobozi w'iyi hoteli Muhizi Emmanuel avuga ko mbere y'ubukwe abari batashye ubukwe bajyaga ngo kuri kontwari n'akabari kabari ngo bagafatayo inzoga ntibazishyure. Icyo ni icya mbere. Kandi yasobanuye ko batangaje ko umuriro wagiye ngo bagahita bakoresha imirasire y'izuba. Imirasire y'izuba iza kunanirwa, ngo abari bari mu bukwe ukutumvikana kwabo banze kwihanganira akanya gatoya, ngo batelefona polisi, barahuruza ngo basohoka hanze banywa amatabi, ngo ikirere cyose cyuzura imyotsi y'amatabi banywaga. Niko ikinyamakuru Umuseke cyanditse. Nagara ni mujyeho mugisome, ni mujyeho mugisome, reka na screenshot yayo twayishyira aha ngaha, byose birahari. Uri kumva ko ngo banyweye amatabi, banywa inzoga. Aya mabi bavugaga uwitwa Godfather yigeze kongera kuyagarukaho kuri X, avuga ko bakoze amabi ariko adashaka kuyavuga, ariko ibinyamakuru byo byayanditse. Natwe hano kuri Wasamu TV Show turavuga ati reka tuyababwire. Hakurikiyeho iki rero? Hakurikiyeho yuko abangaba bahise bitatsa bavuga yuko bafashwe nabi. Hoteli rero nibwo yajyaga nayo yababara, ivuga yuko rwose barenganyijwe. Ivuga yuko babaseberereje
kandi ngo bizanatuma iyi hoteli itazongera kubona abakiriya bitewe n'uko abangaba ubu bukwe bwakurikiwe na miliyoni 6 bro. ni abantu benshi iyi hoteli yangirijweho izina. Icyakurikiwe ni iki? Chateau Le Marara ibifashijwe n'umunyamategeko wayo yahise itanga ikirego. Ni ubuyobozi bwa hoteli bwafashe iki cyemezo buhita butanga ikirego kugira ngo buregere miliyoni zigera kuri 5 zose z'amafaranga y'u Rwanda burega aba bageni. Ikibazwa ni iki? Ubundi ubu bukwe bwakabaye kuba bwarabaye muri 2020 kubera iki ubundi bwabaye muri iyi minsi? Iyo burekera kuba bagakomeza bakibanira. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsieri yavuze yuko iperereza riri gukorwa neza cyane kugira ngo hamenyekane koko icyateye ibingibi. Ati iyo dosiye turayizi kandi iri gukorwaho iperereza. Ubuyobozi bwa hoteli rero buvuga ko nubwo abitabiriye ibi birori baharabitse izina ryayo bakomeje ibikorwa byo kwakira abantu. Nyuma y'iki kiganiro cyangwa se mbere y'iki ngiki ntago tuzi icyo turubanzirizeho. DJ winsakuriza nako ni kameramani winsakuriza nkomeze ikiganiro m'abanyarwanda ukuri bajye bareka no kwishuka. Iyi hoteli ikomeje kwakira abantu bayo ndetse no guhostinga abantu bagiye batandukanye. Murabizi yuko twanagarutse ku nkuru yuko umwe mu bantu bazwi cyane uwo nta wundi ni Bahavu Jean yakoreyeyo isabukuru nziza. Icyo kiganiro nacyo ndi kumva wagikurikiye neza cyane hano kuri Wasamu TV show. Icyo rero nta kindi bategereje yuko ibingibi bikizwa n'iki n'imanza banze kumvikana neza. Ese wowe muri komenti urabona ari nduri butsindwe? Nishimwe Naome yatangiye kuvuga yuko asaba imbabazi. Ninde uri butsinde? Uku ni ukuri kw'ibivugwa, nta gitekerezo cyacu twongeyemo. Icyo twakoze niki ni ukukubwira ibyavuzwe nabo kugira ngo nawe umenye ukuri uko guteye. Nuko nguko bimeze rero. Wewe ukurikije ibyavuzwe ibiri kuvugwa, ureka kumva imbuga nkoranyambaga kuko benshi babongamiye ahantu hamwe bari no kubeshya amakuru y'ingenzi kandi ya nyayo. Nta handi wayakurikira ni kuri Wasamu TV show, aho uzagera hari akangaka karanga uzamenye ko uwo nguwo ari ngewe kandi ari amakuru meza ugiye kujya ukurikira. Nta kindi rero twakubwira ndetse inkunga twagusaba ni yindi gusa no gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira Wasamu TV show. Ugira ibihe byiza.